yabo ngikutshele mina uMbali ngangithi ngixabana naye ngisho ngimthethelela ngimo yabo cause mfethu mina ngumuntu social media mina bengirecorda mina mengabe ngixabene noMbali mfethu yeso bengirecorda mina ngimxolele bengirecorda because bengifuna abantu babone ukuthi lo muntu akangonile kanye wangona kaningi eyiphinda lento le ubengazi yena uthi ngiyamrecorda yeso ubengazi noma but ngimrecorda ngenxa ukuthi ngifuna ukuthi mina mhla istory sami ngisibeka kubantu mhla mina uMbali engonile because ngiyazi ukuthi uMbali yabo hey bafowethu mina ngiyoba ngikutshela iqani ngithi mina umuntu uyakwazi usazenza umuntu angayena just because ufuna into eyifunayo mina uMbali namhlanje mina bengazi ukuthi uMbali umuntu weqiniso but namhlanje ngendlela bese afika akhuluma ngayo ku-podcast yabo mina ngafike ngabona ukuthi uMbali mntade ngitshelisa uyena akayena ngafike mina ngifind outhile yeso mina ngifind outhile ngitholile mina izinto kade ngingazazi ngomuntu ade nginayo cause if umuntu oneqiniso kufanele uhambe ku-podcast ufike ube iqiniso njengoba linjalo from scratch mina ngithi mina uMbali le ndlela kade eyiyona kumina ubengipretenda mina ezenza umuntu angayena ukuze athole into ayifunayo mina ngisho mina ngithi mina uMbali ubeze kumina ngoba ade efuna silale hayibo naye shothi phela bengasebenza kanzima azenze umuntu right mina nje bakutshela namhlanje Brian uMbali mfethu was perfect mina ayikho into esixabanise noMbali sixabaniswe ukuthi thina silalile kuphela shothi mina ngithi mina kuwena uMbali wenze yonke into esemandleni ukuthi azenze umuntu right episodeni bami because mina ngumuntu mina kade sebenza ngeqiniso that's why into yadi yinhle ubezenza umuntu right ngenxa ukuthini bekufanele ukuthi silale unfortunately ke mina ke futhi